Detsembris kohtusin vahvate inimestega Tallinnas Kristiine keskuses väga põgusalt, väga lühikene aeg. Ja selle lühikese aja jooksul tekkis koheselt ka idee ja palve, et paluda tulla meie konverentsile külla Saksamaalt inimesed, kes on võtnud südameasjaks kompostida väikese lapse mähkmeid. Mähkmed on teatavasti saatanast, mähkmed ei kõdune või mädane, seisavad kaua aega, aga teha sellised mähkmed, mis on keskkonnale sõbralikud. Seda ettekannet viivad siis läbi meie külased Saksamaalt ja tõlked kõrvale siis aitab teha Mait Kriipsalu Maaülikoolist. Nii, aga stage job. Hello. Hi, good afternoon. First, we like to show a short video to explain what we do. Kõigepealt me tahame näidata väikest videot selle kohta, mis me teeme. Do you know that one baby need 4,500 diapers before they learn to go to toilet? In Germany alone, 500,000 tons of disposable diapers go to incineration plant every year. This is almost 12,000 big trucks in a row. It's a huge amount of trash. We have developed a solution for this. This 100% plastic-free and bio-based diaper inlay. It contains only natural fibers and no parts made of oil. We don't need to burn it. It will just naturally degrade into soil. Our inlay fits into most textile diapering systems that many people already know how to use. We invited parents to join our zero-waste diapering group. They confirmed the diaper was easy to use, odorless, and that the collection system worked. Using the Terra Preta method, we can turn the used diapers into a rich soil substrate. With the help of nature, all the waste is gone and turned into something valuable. The soil substrate is perfect to plant fruit trees. We already planted fruit trees with the soil that we have made from the diapers. The babies grow and the trees grow as well. Our vision is to support families to turn baby waste into rich soil that can be used to plant fruit forests for generations to come. This is Daikel, the diaper cycle. Thank you. Maybe say hello to those who are watching this online. Hello, my name is Ayumi. He is a Christian. Maybe we ask short questions. Who has ever changed baby diaper? Küsimus, kes on vahetanud lapse mähkmeid? Oh, okay, almost everybody. Thank you. Then it's easy to start. Siis on lihtsam kirjeldada toimuvat. So, do you know at which age the gut flora manifest in our body? Kas te teate, mis vanuses või kui vanalt areneb kõhu soolestik meie kehas? So, recent research indicates that this happens before children are 3 years old. Means everything they eat, they touch, like soil, food, they are out in nature with animals. Everything, it's not dirt, but it contributes to the gut flora, the bacteria that we need to digest what we eat. Ehk siis, et 3 aasta vanusest siis et kõik, mis väike laps puudutab, sööb, kõik satub kõhtu ja 3 aasta vanuselt siis hakkab see kõhusoolestik nagu tööle kuidagi nii.
And also research says, very recent research, that what happens in our stomach, in our intestines, it's very much linked to our health and also to our brain. So it's a very interesting topic to talk about what happens after we eat. Ja kõik, mis toimub meie kõhus, mõjutab ka meie ajutegevust ja kogu meie organismi, nii et see on väga põnev teema, mis juhtub peale seda, kui me oleme söönud. So, as you saw already in the video, surprisingly, one baby can help to create 1,000 liters of rich soil every year. And for long term, we can store CO2 in the ground. Et iga laps võib aidata tekitada kuni 1000 liitrit kuupmeetri huumusrikast pinnast ja selle hulka käib siis kas süsihappegaasi või õhu süsinikusisalduse süsiniku talletamine. And parents like it. More than 100 Berlin families tested our diaper inlay, and 75% parents love it and can recommend to other families. Katsepõhiselt siis, kui jagati nende toode välja inimestele, peredele, siis see meeldis peredele ja 75% peredest soovitas seda edasi. It doesn't smell so bad. This is important part. Ja kõige tähtsam, et see, mis nüüd tehakse, mis nüüd juhtuma hakkab, see ei lõhnagi nii väga koledasti. Why? Miks nii? Parents add activated biochar inside of the bucket. Neile antakse kaasa ämber ja see ämber sisaldab siis biosütt, mis on aktiivsüsi. And we have a partner who could do this hygienic composting. Ja neil on siis partner, kes hügieniseerib komposti. And 10 weeks later, we are ready to use this compost. Ja siis peale hügieniseerimist tehakse sellest edasi komposti, 10 nädalat hiljem on see siis valmis kasutamiseks. Do you like to also have this system in Estonia? Kas Eestis võiks olla samalaadne süsteem? Okay. We are based in Berlin, but we were curious about the voice of Estonia. Et me asume küll Berliinis, aga meile meeldiks tegusid teha ka Eestis. So we visited islands Hiiumaa and Saaremaa last November. Et nad käisid külas Hiiumaal ja Saaremaal novembris. Very curious about island situations, how they buy, make a compost or not, what is a waste stream. They actually sent the used diaper to mainland. Et kuna tegu on saarega, siis on väga põnev teada saada, mis juhtub jäätmetega saarel ja selgub, et segaolmejäätmed saadetakse saarelt välja. So we are here until Saturday. Tomorrow we will be in Tartu. And weekend we will go to Tallinn to understand who might be interested in which city, which village, municipality love to have this system. We are not yet in the market, but we are collecting the voices. Nad on nädal lõpuni Eestis ja homme minnakse Tartusse ja minnakse ka Tallinnasse, et aru saada, kuhu nende süsteem võiks sobida, et see ei ole küll veel tootmise, see ei ole pakkumise faas, aga kogutakse infot, et kes võiks olla huvitatud. Okay, if you like to touch, this is inlay and this is outer buns. So basically we produce only this inlay part.
vaatamiseks ja katsumiseks on siis näidis, et see koosneb 2 osast, sise- ja välisosa, ja nemad toodavad siis seda siseosa. And then actually it's outer parts made in Estonia. Ja välimine osa on siis üllatus küll toodetud Eestis. So please touch and pass to the next person. And if you like to see the soil substrate, normally we make a telapleta soil. Et katsumiseks ka mullasubstraati, mis tavaliselt on terapreta ehk siis söösisaldusega. And if you are interested in, then there is a book in German. Please have a look. Ja teooria osa kirjeldatakse siis raamatus, nii et saate seda ka ringi saata. Okay, this is all presentations, and we thought that maybe we can also share some background or ecosystem in Germany. Are you interested in? Et nad lühidalt on see ettekanne oli selline, aga et kui te olete huvitatud, siis nad räägiks oma Saksa kogemusest. Kas te olete huvitatud? Yeah? Okay, because then Christian can explain more. So we are not doing this alone. If we want to introduce a new system to treat waste and make value, then we need several sectors to work together. So we need to find ways to communicate in the right way. Also, we need to convince politicians to adjust some of the regulation. That is, I think, true for all European countries, more or less. And also we need to do science. We need to have facts that will support our ideas, that will tell that this is no harm and it has benefits and we can show that it actually works. Sellist tööd ei saa teha üksi, et siin selles mängus peab olema kindlasti poliitikakujundajad, selles mängus peavad olema teadlased, sest see peab olema teaduspõhine. So this was one of the first meetings of interested people in 2017. See on üks esimesi selliseid konverentse seal 2017. aastast. Actually, a lot of these people now or already then run their own compost toilet company or are in a way busy in this field. Ja praeguseks on siis sellest omal ajal toimunud üritust osavõtjad siis kas nad töötavad või neile kuuluvad siis ettevõtted, mis siis toodavad või reklaamivad siis näiteks kuikäimlaid ja nii edasi. So 2018 we founded the first association for sustainable sanitation in Germany. 2018 asutati siis esimene Saksa säästliku kuidas seda tõlkida, niisuguse võib-olla siis käimlalahenduste ühing. Last year we had a meeting with 2 other associations of France and Switzerland, so this was the first cross-country meeting. About 100 people came from different countries to meet and to discuss how we can work together and cooperate even more and join forces. Eelmisel aastal siis toimus juba suurem piiriülene seminar, kus siis osales ka Prantsusmaa ja Tšehhi partnerid, Šveitsi partnerid. So we are telling this because we want to share what already has been done and it may be useful for others. So nobody needs to do the same things over and over in each country. I think it makes sense that we work together and fill the gaps that others have left and that we don't need to do double things. That's why we present it here, not to say we already know everything. That's certainly not true. Me räägime seda juttu sellepärast, et aidata
levitada infot, mida me juba teame, mida me oleme teada saanud. Me ei tea veel kõike, aga me oleme sinnapoole teel ja see info jagamine võimaldab siis kiiremeid samme teha teistel, kes muidu peaks avastama seda valdkonda igaüks jälle ise. I want to mention one project which is, we are happy that it's funded by the federal government in Germany. It's called Zirkulierbar. Me tahaks näidata ühte projekti, mida rahastab Saksa föderaalvalitsus. Selle nimi on siis Zirkulierbar. And it's about knowledge transfer, and it combines practical testing on this pilot plant that you saw in the video already. Ja see on teadmiste vahetamisest, et jagada infot selle käitlusettevõtte kohta, mida te just filmis nägite. And it is directed specifically to municipalities, but also companies. Ja see on suunatud siis omavalitsustele, aga ka firmadele. And the content is to explain and to give them examples and ideas how they can practically implement in their place. Ja selle sisu siis on jagada teadmisi selle kohta, kuidas tegelikkuses saaks selline mähkmete lahendus töötada. So we are talking about this pilot plant. See on nüüd see katsetehas. It's operated by Finizio, and their idea is, for example, they innovate a lot and they do, for example, composting in a shelf. Seda haldab siis Finizio nimeline ettevõte ja nad teevad siin komposti sihukeste riiulite põhise lahendusena. So this is the shelf, and the idea is to have maybe later several layers. Riiulitele pannakse siis kiht või sihukese madal aun. What they do is they have a rather small pile, which gives a much better resulting quality of the compost, because this is also the main goal, not just get rid, but make a good quality. And tehnoloogia eripära siis on see, et aun hoitakse hästi väikeste mõõtmetega, et see võimaldab protsessidel paremini toimuda, sest eesmärk ei ole mitte ainult lahti saada jäätmetest, aga sellest ka midagi väärtuslikku toota. Their innovation is also this parachute toilet that we have seen earlier, so that could be put into buildings. Innovatsioon on ka selline taskutüüpi lahendusega pott, mis võiks olla kasutusel ka korrusmajades. This is also something that is very important, but it's not so visible. We need standards that help to establish quality. On väga tähtis ja sageli mitte nähtav, aga on vaja, et oleks olema standard selle kohta, mis nad teevad. This standard was established from our association, from members of the association 2020, and it covers a quality standard for compost or soil substrate out of dry toilets. Ja see standard siis selle tegid nende assotsiatsiooni partnerid 2020. aastal ja see käsitleb siis materjali, mis tuleb kuivkäimla kompostimisest välja, ehk siis mullaparandusainet. And I wanted to just mention that there is also a paper in English, a risk analysis that is base of this standard. So first they did a very thorough analysis of current research of what is the risk of composting material from dry toilets, what can go wrong. So this is a very, very deep analysis, and it's a paper that is free for download. Selle kõige juurde kuulub riskianalüüs, mis on inglise keeles selle ruutkoodi all, sest et kõigepealt on vaja aru saada, mis kõik võib valesti minna, nii et selle kohta on põhjalik ülevaade, et vabalt saadaval alla laaditav. I also want to mention that
new ways of dealing with toilets maybe needs a different way to communicate. And in our network, there are many offers for compost toilets, for dry toilets, for festivals. It's not only about party, but it's part of it to reach new audiences, and it's a good fit, I guess. Et uute käimlalahenduste reklaamimiseks ja tutvustamiseks on vaja võib-olla uusi info jagamise viise ja üks nendest võiks olla festivalid, kus on ka kuivkäimlad kasutusel. And if you have Instagram, just follow them, then you will see the... Ja Instagramis on see kõik näha, nii et kasutage juhust ja vaadake järgi. There's also innovation around new forms of toilets. So why do you think the line for the women is always so long? Nii et uute selliste käimlalahenduste juurde kuuluvad ka lahendused nagu praegu pildil, et mis põhjusel võiks olla naiste käimlasaba alati nii pikk. So their topic is P-quality, what they call it. So equality in going to P. So have the right tools for it. Et eks põhjuseks ole see, kuidas ennast kergendada kiiresti ja kvaliteetselt ja siin on nüüd üks täiesti uus lahendus, mis võiks olla kasutusel. We heard it's a great success also on festivals, but it's also used by clubs, so where there is lots of people and it should go fast. Et festivalidel on see lahendus läbi mängitud, aga see võiks sobida ka ööklubidesse, siseruumidesse, nii et miks mitte. And public toilet. And so the network also show the possibility not only events and club, etc., but we have now 24 public toilet, dry toilet in public park. In Berlin. And why municipality really liked to have a dry toilet? Do you have ideas why they like dry toilet? Samalaadsed lahendused, kuivkäimla lahendused on siis ka avalikus ruumis, et neid oli siis midagi 20 kanti Berliinis. Do you have ideas? Cheaper and? Miks need võiks olla omavalitsusele meeldida? So like ecological... Odavam, säästlik. You get the compost, anything? Mis on veel kasud? Most benefit is that it's quite easy. In each part of park or designer and city you can put on every corner. Et lihtne paigaldada, kuna ei ole vaja torustikku. Yeah, this is, we didn't know, but actually after the COVID, everybody is used to use this spray to clean. So actually we don't need water. Et COVIDi siuke mõju oli, et inimesed harjusid käsi desinfitseerima ja seega ei ole vaja käsi ilmtingimata pesta, nii et veevarustust ei ole vaja. So normally public toilet in Germany costs like you need to pay 50 cents or €1. So in a public toilet there is no, the public park there is no toilet. This was a standard, but now we have toilet, very clean dry toilet in public park. Aga siuke tüüplahendusena parkides käimlaid ei olnudki või kui avalik käimla oli, siis see oli tasuline 50 senti euro kasutuskorra eest. Municipality doesn't need to make this, how you say? We don't need electricity, no pipes, no water and so on. Ja nüüd on lahendus, kus ei ole vaja elektrit ja ei ole vaja veevarustust. So win-win. Et win-win olukord, kõik võidavad. So we wanted to show this, maybe it's not all new to you, but we want to show we cannot do this alone. It's not all our work, but we are in this network and we benefit very much from this, from exchanging, and that also brings us here somehow. So, and I think all of these people in the network are open to cooperate and to exchange knowledge.
So that's also why we are here. So I think we have a few minutes for questions. Et me ei ole üksi, see on networki või sihukese sõpruskonna ühistöö ja me oleme siin, et jagada infot, isegi siis, kui kõik see jutt ei ole teile uus, siis info jagamine on oluline. Ja aega natuke veel on küsimusteks. Eesti keeles. Ma küsin, I ask English and then I translate. So is your process or is the blend of the diapers, is it proprietary or is it is the information out there and I could do them myself? So I will also say it in Estonian. Et kas teie see mähkmesegu on nagu patenteeritud ja kinnine või igaüks saab seda ise järgi teha? And another question is, so is the process like after with the used diaper also like, is it something that everyone can do themselves or it needs then this special treatment? Et kas pärast siis kasutamist mähe vajab ka jälle mingit kindlat protsessi või seda saab igaüks ise komposteerida? Aitäh! So first question, yes, the design is not open, maybe not open yet, but at the moment we don't publish it. The difficulty is to make it. So you need special machinery and that is not easy to obtain. Selle mähkme sisekihi koostis ei ole avalik, vähemalt mitte praegu ja üks põhjus on, et seda valmistada, siis on vaja masinaid ja seadmeid. And second question, the process to turn into compost, you can choose your method and it's only you decide if the quality is good enough. So the design of the diaper was especially made so that there's no plastic, no stuff in it. It's completely bio-based, so you should not have any problems with composting. Ja selle mähkme sisu on siis valmistatud plastivabana nii, et see oleks komposteeritav ja see peaks olema võimalik kompostida nii, et igaüks võib sellega ise hakkama saada ja siis sa ise oled oma kvaliteedi kontroll. Nii et see on kõik biopõhine ja looduslikult lagunev. So what's the projected price for the customer? Is it more expensive than conventional solutions? Kas mis võib siis lõpptarbija hind sellel asjal olla? Well, we aim at least the same price that you pay for eco diapers that are not eco actually, they are the same. Brand. Almost, it's just branding, but this kind of price. So there is a market, it seems there is a market for it, that people will be able to pay for this. And initially it will be more expensive to produce because it's small numbers at the beginning, of course. So. Et kui võrrelda hinda mähkmetega, siis mähkmete paljususe see ots, mis kannab nimetust ökomähkmed. Nende toode peaks maksma sama hinda, see on nagu eesmärk. Selle vahega, et need ökotooted võivad olla ainult siuke brändi nimi ja need ei pruugi üldse olla kompostitavad praegu. Aga nende toode igal juhul on natukene kallim sel põhjusel, et kogused on väiksed. Have you had some positive response from the local government here in Estonia? Is anyone interested? So I'll translate as well. Kas keegi Eesti siis kohalikest omavalitsustest on tundnud huvi, et seda kasutada? Yes, well, we have actually talked to at least 1 or 2 municipalities. The response was positive. But its situation is also that the municipality doesn't buy the diapers. The diapers are typically bought by the parents. So, yes,
But it's I assume that the service actually is run by the local government, or how do you do it in Germany? Is it a local, you know, The waste municipal? management is done mostly by some local, either owned by municipality or somehow indirectly connected. Yes, so that is the angle, that diaper waste costs money. It also costs money for the citizen. So there is maybe an interest to reduce, and also to reduce the pollution. It's all burned, so. Ja et küsimus selle kohta, kas Eestis on mõni omavalitsus huvi tundnud, siis jah, räägitud on mõnega, paar tükki on huvi tundnud, aga probleemiks on pigem see, et mähkmete ostmine on iga lapsevanema ülesanne ja nende mähkmete kokkukogumine, see on nüüd see pudelikael, et Saksamaal mõnikord tehakse seda või teevad seda ka siis omavalitsuse firma või nende juures mõni pisikene koguja, et see arvatavasti on siis see kõige keerulisem koht praegu, kuidas neid kätte saada. So if you know any community or municipality who might be interested in talking with us, we are very happy to contact because we cannot talk to one pregnant couple to another. So it's better because this is like a social startup. We like to have enough number of a crowd that who really want to have, that will bring our steps to the market much easier. So we have let's say open call. Et kui te teate kedagi, kes võiks olla sellisest pakkumisest huvitatud, siis palun väga võtke ühendust. Ja oluline on, et siit saaks kokku üks kriitiline mass, mis õigustaks nüüd nende tehnoloogia, nende lahenduse Eestisse toomist. How big is the critical mass that would make everything happening? I would say upwards from 100 to 200 families in one area. 100-200 perekonda ühe piirkonna kohta. Have you tried to talk to nurseries or you know, child daycare centers, so they for younger children? Is there any response from them? Well, for us it's also the challenge how to reach all these people. So it's yes, we have talked to a few, but how to reach everybody, so that's what we are trying to find out, how it's the best way to. If you know any contact, we are very happy. Of course, yeah. Küsimus selle kohta, kas nad on rääkinud tervishoiuasutuste või lasteaedadega, siis eks küsimus ongi, et nemad kahekesi ei suuda nagu igale poole jõuda. Et ka lasteaias või tervishoiuasutuses tuleb paljudega rääkida ja siis see ongi see, et kellega täpselt. Et andke nõu. I have one more question about the waste of babies. That you said that when they reach 3 years old, then their system develops. So how is like baby waste compared to grown-up waste? Is it more easy to process, like if I would do it alone in my garden perhaps, or is it opposite, more difficult? Küsin siis, et mis... What do you think? Et küsin, et mis vahe, I also translate to Estonian, et küsin, et mis vahe on siis beebide väljaheidetel ja nii-öelda täiskasvanud väljaheidetel, et kumba on lihtsam töödelda? I would think that maybe baby waste is more easy to process and compost. Yeah, it's not quality. Yeah, well, the quality is different. What we eat include medicine and hormone, but the baby, what they eat, normally they eat very biological stuff. If baby drink mother milk, the all good element from mother basically come to their digestions, eliminations. In the end, it's a highest quality, I must say, to make a good living soil in the end. Of course, there should be analyzed, etc., but much, much easier to analyze than
adult staff from music festival. So this is like the first go with the smaller baby, and that would be our dream. Nii et tõepoolest, et laste väljaheiteid on natuke lihtsam käidelda, aga võib-olla hoopis sel põhjusel, et meie menüüd on erinevad ja lapsed söövad ainult väga-väga häid asju ja meie ise sööme ka ravimeid ja kõike muud ja lastest alustada oli lihtsalt nende jaoks nagu riskivabam, et lihtsam. Do you have a message for very old people? Once we fix babies, we also will do something for the elders. Nii et väga vanade inimeste jaoks sõnum tuleb natukese aja pärast, et kõigepealt on vaja laste mähkmed lahendada. Many people have asked for this actually. Yeah. Yes. Ja see on väga sageli küsitud küsimus. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Dankeschön. Ja. Selle teemaploki lõpuni on veel paar minutit, et nii need asjad juhtuvad. Meie viimaste ettekandjatega kohtusin alles eelmise aasta jõulude paiku, enne jõule. Ja niimoodi on veerenud lumepall. Olen saanud tuttavaks filmirežissööri siis Ruben Abrunega. Tema filmi raamat, film on eesti keeles saadaval ka Jupiteri kanalis, jupiter.er.ee, mõned 10 päevad veel avalikult. Aga me oleme nii palju omavahel juba kirju vahetanud, nagu näete siin ekraani peal. Ta tegi meile eestikeelse plakati sellest filmist. Ja suure tõenäosusega järgmisel aastal, võib-olla on see siis näiteks 18. juuni, kui me teeme järgmist konverentsi, on juba Ruben Eestis. Rubeni tuules sain tuttavaks ka Bastian Etteriga, kelle ettevõte on Vuna ja .ch. Väga vahva tasub vaadata internetist. Et niimoodi inimestega see võrgustumine toimub Eestis, Euroopas ja kogu maailmas. See lihtsalt tundub imeline olevat. Need, kes on nüüd meie otseülekandes, teiega me jätame praegust veidike eemale. Oleme tagasi kell 14. Siis tuleb meie 3. plokk, kus esinema tulevad 2 Piretit ja Facebookis on parandatud ka viimane ettekanne, kus oleks pidanud olema Anneli Ohvril, kuid tema aja täidab ära hoopis Artjom Sopenkov, kes on samavõrd kogenud ja teab kompostrimisest ühte kui teistele rääkida. Nii et need 3 ettekannet on siis pealelõunases ajas, sealt edasi on meil plaanis väike veepaus ning kõige lõppu oleme planeerinud täna veel paneelistumise, mida juhib Madis Vasser. Ja pärast seda kell 16 lõpetame ülekande ja huvilised lähevad vaatama Metsamõisa kompleksi, mis on, ütleme niimoodi, et taristu vaba ehk inglise keeles öeldakse selle kohta off-grid. Kui ma päeva alguses rääkisin, et me leidsime uusi sõnu, leidsime kuivkäimlale uue sõna kuivla, leidsime, mitte meie, see üleriigiline sõnaus leidis kompostimisele uue sõna kõdustamine. Kas need sõnad ka kestma jäävad, ei tea, aga kindlasti eesti keele sees kasutada mõistet off-grid karjub nii kõrva, kratsib nii kõrva, et sellele sõnale oleks nüüd küll paslik
nuputada midagi maapärast, midagi lihtsalt, nagu soomlastel on kombeks hästi palju omi sõnu välja mõelda. Off-gridiks on pakutud taristu asemele taritu S-tähtvahelt välja jätta, kuna Saaremaal on üks küla selle nimega, siis seda ei saa panna. Käändamise oleks kehva, nii et see langeb ära, aga kui on mingisugunegi hea mõiste või mõte, millega hakata pärast nimetama kõiki neid talusid, külasid, seminari või konverentsi kohta, nagu täna siin, mis on siin kõik suure võrgu vabad, ise toimivad, kriisis kestvad, et kuidas neid off-grid asju nimetada eesti keeles, eesti meeles. See oleks suur paber, lõuna ajal saavad kohapeal olijad juba kirjutada sinna oma mõtteid, tulistada, võib-olla saame ka siia uue Eesti mõiste hulka. Nüüd siis siit kohast ongi kõik, et mõned sõnad videoväliselt ka veel söögi ja muu asjad võimetuste kohta, nii et näeme videos kell 14 uuesti.